Pucak karya Panco Wali Krama Agung Ring Pura Dasar Buana Gel-Gel Kelungkung, kemargiang Rahina Dibi sane dudonan ipun kekawitin saking pura pusering jagat. Karya kedulurin antuk upacara melasti, tawur labuh gentuh nangkluk merana saha bakti pekelem ring pasih watu klotok kelungkung. Penyiwan krama pengempon pura dasar Buana Kelungkung kekandanang militen pemarkin karya sana kemargiang 500 warsa episan. Sederungnya ni dalam sampun kemargiang upacara melasti, tawar labu gento, nangluk berana sahubakti pekelom sana pindah ke dudonan pemarkin upacara kaping pitulas, saking 3 dudonan upacara sana wentan ring karya agung pura dasar Buana Gel-Gel. Menurut manggala perawataka karya agung Dewa Ketut Soma, karya sekali puniki nanin kemargiang dawak 500 warsa sana sampun lintang, saha karya ini puniki kapiang Presiden Margi Antar Labda Karya. Semua klion kuningan pemacakan agung mangken pinake puncaking karya pengebak pengentak pengodal lan peselang pinake palatan upacara kaping selikur saking 3 palatan upacara ring karya agung memungkah nubung pedagingan penduduk agung mentak linggih atau Pancawali Krama Mayu Jagat Marisuda Gumi sana kemargiang iriki ring pura dasar Buana Gel-Gel kesarengin nanti pura-pura kayangan desa Pekraman kesami. Bendesa Pekraman Gel-Gel gede arimbawa ngaptiang mana karya puniki ngicen pawasana becik majang kasukatan saha kerayuan umat. Ring pemargi karya puniki asiki pasti ke mangde Presiden Margi Antar sudah neng tahun labda karya namun di kedalar melarapan untuk karya puniki sarang sami buaya ring gel-gel kemantan ring sejebak Bali Presiden manggihan kerahayuan dan kerahajangan wanta sapuniki dijang pengabdi dijang aturang suksuma dua neng akeh dalar krama Bali sampun nyarengin ngerasi tiang karya puniki dumogi untuk ayah sarang sami sekadi wau karya puniki Presiden Margi Antar. Penglingsir Puri Kelungkung ide ratu dalam Semar Putra talan mapengabdi karya agung Panco Wali Krama puniki Presiden Nyikiang pesemetonan sana wentan ring Bali saya jagat Bali Presiden Rahayu Uyaden Sukarta. Jagat ring Bali puniki sana mungkin ya mangde becek lah rasa pesemetonane mangde enten malih terpecah-pecah mangde samian krama Bali mangde bersatu terus menjalin persatuan dan kesatuan angin ngewangun bumi Bali puniki santukan daging ngewangun Bali puniki tan masih dayang satu soroh kemanten harus iraga sarang-sarang sarang sinamian bersatu padu saling bahu membahu sesuai dengan posisi dan profesi masing-masing untuk ngajegang adat dan budaya Bali. Sedorong pucak kemargian karya kemargian pelepasan solas ukut tukik ring pesisi watu klotok kelungkung saring tanggal 17 Desember kemargian pecara Panco Wali Krama saha Rahina Dibi pindah ke pucak karya. Jaya Mewah Bayu di